Bafowethu kuzobe kuboshelwe kakhulu ke kuyigcoka amalisha ke kwi-album yalo ke lizoyikhipha ke njengoba ke abantu abaningi ke bayigade ngabomvu ke useveze ke nemfihlo ke ka track number 7 ke ukuthi ke uzobe hamba ke naye ke ugadla ke umvoka Nxumalo. Bafowethu ake ngiqale nginibikelela kwesiqiniseko esemida mawuqala ungena kule channel ke ngicela wenze ukulungiswa ke ucindaze ngibutton ka subscribe ke uphinde like ke lama video ke esikwenzela wona ke lapha ke kuze ke kube lula ke ukuthi uyithole ke indaba ke ishisa ke ezinjalo ke mina bafowethu ke sengivele ngahlala phezulu daba ke ngathi ke cha angithathe nginibeke ke nginazise njengoba ke kunjalo umntandeni ke sebhale nanka ke amazwi enkundleni zokuxhumana ke ubhale kanjena ke lapha ke uthe ke lapha ke ayeye wasethi ke ku track number 7 ngiphethe nansi ke inkunzi endala ke lapha kwathi ke umakhombana ke lapha wathi sisuka madoda wathi ke ithi ke inkunzi endala ke izovala ke isikhala ke sikalwa wasefaka emoji ke ehlekayo ke lapha ke wasethi ke lapha ngezansi ke ubuntu ke abande ke ebantwini kusho igcokama ke elisha ke lapha ke sazi ke bafowethu ke ukuthi ke iyozala siyakhumbula ke bafowethu ke ukuthi ke le featuring ke yenziwa umthandeni ke ngiyona yokuqala ke ikhona nenye ke kaNomcebeziko kodwa ke lapha ke ikhona futhi nenye ke esazi kahle kamhlophe ke ukuthi ke ikancane ke uthi ngasala ke eyembonge ke eyazwayo ke umphako ke lapha ke insizwa ke yakwaNkomo kaXoshe Mtubatuba ke eyakhombisa nayo ke ukuthi khona le ngenhloso kwenziwa wona ke lo msebenzi ke wegcoka make elisha abantu abaningi bawulinde ngamehla abomvu enkundleni zokuxhumana ke siyakhumbula ke ukuthi na kuma social media ke ziyatrenda ke indaba eziningi ehlukahlukene ke lapha ke ilokhu nje imbiko ke ingene njalo ke eyahlukahlukene ke ethinta yena futhi ke umthandeni ngapha ke ubhizi ke nange album bafowethu ilezi ke siniphathele zona la kwesiqiniseko eSA Media ke ngokhohla ukusubscribe.